Yebo. Ushabela munhu wesho mavalivali. Awanga kule sekunwayiwa me. Oh my baby, nakombela rufuno. Shikome kahle mbilu ya Yamufuna bali baby wa Shikome kahle mbilu ya Yamufuna bali baby wa Shikome kahle mbilu ya Yamufuna bali baby wa Shikome kahle mbilu ya Yamufuna bali baby wa. Hello guys, I'm Kelka YouTube channel ya hina comment dagla nwani. Khomenyiku vatenga Ma Steve siku rin'wana rin'wana tshama mtizela swilo swa proper. Yebo yes, vile kambe namuntlha since Saturday ma Steve mus. Ikwala guys, telekom update ku ri tamba hi postisa ku yini na ku a hi postisa ku yini kahle leswi nga tala swo ka video leya namuntlha. Yeah, so minganyakazi tshama na hina guys ma hi vangena. Yebo. Okay guys, as vulile ku namuntlha hi tete updates. So namuntlha kahle hlola ku mtivisa ku ri ka nkarhi wa sweswi ya famba njhani and na le ndzhaku a hi endlisa ku yini. Okay. Ka ti video ixta. Yeah, ka ti video ta hina ta ka YouTube. Cause ka hala kun'wana hi tshama hi postile ti short video and ti short video leti loko hi ti posta hi tlhela hi ti vuyisa kwala loko hi ta ku endla short video hi posta na le ka YouTube and hi tala ngopfu rhanga hi posta ka YouTube than hala kun'wana. So loko tshama ri on la ta va rhangela lava ku vona uta jela ta va top matisanya. So last loko hi posta a hamba hi posta ka 3 week Wombiri, Womune, and Saturday. I post at 5 o'clock. At least 5 o'clock we run, guys. I'll change and chumuka 5 o'clock. 5 o'clock. I post at 5 o'clock. Wombiri, I post at the game. Tanga, guys. Sakisa soko. Lava abarna ina kale bastiva. Marlokurku aungarna ina ula catch up. Ngo ya hlometeranya songo ubeta continue na ina. Okay, Wombiri I post at the game. Womune I posta vatenga mbani. Say I posta comedy womune vatenga mbani. And then Saturday I posta Q&A. Question and answer. I posta the question ihlamula tan. Yeah guys, yeah, so I hamba hi endla tani. So sweswi ngani la ku mi byela ku way forward and sa ku yini. Ku tatisa la ka mamas la I posta ka 9 vhiki mare kanari loko a hi posta ti video like ta ku fana ta leti hi tendlaka sweswinyana ti games so teto mara swa short video a hi tshama hi swi posta any day a swi na nkarhi leswi nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi endla ya swi posta eza hlayile ku hi rhanga hi tola ka YouTube and then swi hala kun'wana. So mara leti ta ti updates ti games leti a hi ti endla khale ku cincanga nchumu guys hi leswi ha ta swi endla ni le mahlweni ku hambana ka ko sweswinyana ku hi ta hamba hi posta kan'we hi vhiki. Cause ti gcine ti na fika la ti nga fika ti tlimba ko mama za kuma nyana xin'wana xa internship nyana le Spanini kuma swa ku a ya koti ku endla ti video ma switisisa a ya koti kuma nkarhi wa enough cause hey guys 3 hi week it's a swa switele swi gcine swi va swi stressa tlimba guys. So kuma swa guess se gcina nga ha pause vela hi staka ku so ila hi nga gcina ringete catch up maruma swa ka swa Sayonza. Yeah, so sweswi tana idea ku no man ai nga tshiki leswi nga sungula once se sungula hi sungunini hi fane hi ya mahlweni so hi decide ku no hi ta posta kan'we vhiki ku nga Saturday 5 as a hlayile mamasi 5 na majump every Saturday a posta. Yes. So yeah ku ta va ku ri hi ndlela yeleyo guys tamba endla swilo hi ta endlisa kutani mare ti short video ku hlaya tamba atina teleta tina nkarhi atina yinini atina ti date tshama ti active as I said ku the short video ranga hi posta tola ka YouTube ivi ti isa hala ni hala kun'wana nkarhi wun'wana kuma swa ku ranga hala kun'wana ti isa hale so it should be xa nkoka kahle loko lava ku va tshama ri updated makotlweni ku follow mi subscribe mi hita that button ku at least loko hi posta xi mi klikela lexi mi byela ku no va te nga hambani se va postile namuntlha. Yeah, notification bell guys yi bile xi ya xa ku loko hi posta vo ri le moyeni. Yeah,
so yeah namuntlha hi ta va hi mi tivisa sweleswo since nga 31 a mi tele hi update leyo mare next week ti 7 Saturday mi hi bukhelela mi hi rindzelela guys ti tshama hi ri kona yeah next week hi ta endla ya mabebeza maybe game guys I TV ta vona hi ta vona guys mo tshama mi ri updated mi tshama mi ri na hina mi ta vona swa ku hi hlanganisa yini hi siya yini but sweswinyana a hi la mi nga saleli ndzhaku mi kota ku swi tiva swa kahle kahle sweswi se ku humelela yini nga ku heyi ma swi tisa mo special vanhu lava hi ri na vo le ndzhaku leyi se va didekile van'wana mara hi tshemba loko mo vona video leyi Ta swi twisisa, guys. khomisana ya way forward yeah ya va tshembisa ku nala ya be lembe hinkwaro hi nga tlulanga hi nga postanga Saturday Yeah, swi nga nge posta endleki Saturday. guys ta make sure kahle leyi se yi TV show ya vo leyi bebesa Yeah, every Saturday every Saturday 5 o'clock loko borekile ho tani munhu wa n'wi byela ku mamas kumbe ku papas namuntlha hi teki break Saturday 5 hi teki break hi bukela this show leyi a yi talanga guys just I think ma 11 minutes 12 minutes minkarhi wun'wani a lehisa nyana a fika ma 30 minutes so especially ka ti-games because ti fani nyana ma swi twisisa ti ya swa ku ti va ti hi khomele yini ta ngopfungopfu game leya ya ku kadiwa leyi ya liya ku jela hi rhandza liya ye guys mara mi nga vileli vana na hina loko ku ri ku wa ku fika laha ni kombela u hi subscribela i hi followa i hi sharela i like endla hinkwaswo guys ya u ya byela ni vakokwana wa wehe ni vanghani va vakokwana wa wehe na va malume hinkwavo ni vanghani va wehe va ta lava ta vona va te hi nga hambani va te guys hi nga hambani xin'wana hi la cancer guys eka TikTok hi na 150 150 something Yeah, k 150 plus. followers guys yo hi fambile guys and khensa swinene na loko ku ri ku u huma ku hala ka TikTok u talani a ku khensise hi na wena kwala ya hi khensile guys hi ndlela leyi na mamasi ri no a hi hlangani next week Saturday ku nga ti 7 ta Feb hi ta va hi ri kwala na mamasi mi ta swi vona swa ku ta va hi endla yini sweswinyana hi ri no man hit that notification bell Yebo. u xavela munhu wa wena swa mavalivali awanga kule se ku nwayiwa mehe guys xave no tlanga loko nga ri na malawu na yona nga ti fostela u nga ta famba u yivela vanhu simple okay loko na mina nga ku ni ta va ni nga na mali famba u yiva meni yiva na ku and va ka Shoprite already va fake and guys xin'wana vali a ya wa xinuna ntsena ma swi tiva musi ya hinkwenu leswaku na Valentine's ku sogola hehe mara si yini ya guys friend what Valentine's kaswo xena vavasati kahle kahle hi celebrate ka ngani la lembe ku na women's day guys Valentine's Day aya gender yin'we mitlanga ya mina hinkwenu mina baby mi nga yi faki busy mraga mara swi tala hi ndle video ya Valentine's yeah hi ta mi khipa updated Valentine's Day hi ta va hi shoota hi ta vona swa ku ya kwini budget hi January hayi ta we madad okay ndlela na mama tako guys va ri ku on ai ti we sharp bye bye hi mi rhandzile But dancing alone.